Znači, virus do 5 hvata, od 8 ne hvata. Znači, vređaju internetu. Ja sam juče prošao ulicom Karađorđevom, inače tu radim. Gledam, radnje su iste. Ja nemam problema ništa protiv ovih ljudi što rade. Znači, ali vidim, znači, radnje su iste. Jedni rade, drugi ne rade. I ovi što rade se žale nemaju posla. Znači, i oni će vremenom, i njihov posao će dostati. Mislim, ako neko ima razumevanje i to, ja nemam nikakav predlog, ali predlog imam da se te mere, recimo, eto, da budu jednake za sve. Ako ćemo mere, na primjer, jeste bili vi u Lidlu, evo, sad nemam problema, nemam protiv ni Lidl ništa, konkretno, ajde, jeste bili u Lidlu, jeste vidjeli, je ona poštovanje mera, ona je čovjek na čovjek. A jedan kafić, na primjer, što ima, eto, ajde, da se uzem ugostiteljstvo. Znači, ljudi poštuju mere, sve, čovjek prolazi posebno, ljudi sede, pričaju, a ono u Lidlu je strašno. Znači, širi se epidemija svugde i onda smo mi krivi, sitni ljudi koji uđu, jedan čovjek na čovjeka ulazi u ranje.